Moirang Lamkhai de Leiba, Khoyol Kaithil the Hangliba, Relief Camp de Leiba, Mee-Oi Kunmapan, Henna, Laihou Nare, Community Health Center Natraga, District Hospital de Chatuna, Layengba, Se Leitabana, Awabakaya Mayok Nare, Hiramasida, SKTV News, Kivisnupur Paumi, Dana Huidom Dagi, Pauda Mama. Moirang Lamkhai de Leiba, Khoyol Kaithil the Hangba, Relief Camp Asida, Chuchampur de Lanjelakpa, Mee-Oi Kaya, Chungapam Loduna, Lerakli. Lengaki Mijing Makha, Tuan Ba, Kudong Shabakia, Piduna, Lerek Labasu, Ana a Yawumatamda, Awaba Mayok Nabagi, Paudi Lakli. Medical team sing Latuna, 20 in Silabasu, Madugi Makha Tarakpa, Ana Layengba, Community Health Center Natraga, District Hospital Nachumapam Singda, Chatuna Ytok Labasu, Se Leitabana Maram Oidaga, Makha Tana. Ana Layengba Ngamdre Kudong Shadaba, Mayok Nari Hairi. Sadaba Mayok Nabay, say, Lava, medical lines, the Kudong Sadaka later. The Tazita, Smokena, Laihou, Udum Laihou, Look Laihou, Yamsa, Han Kakana, Tongar, Pulika, Mukami. If I medical team lucky, they have let the Pena, lady report to the 100% from me high Hizra, or the Europe credit, and to get a meeting and the Haganate, Yamana Europe, have a good young see high Taragadi, District Hospital, Community Health Center, and the Lakio, Smina Hybrid and Manila, to the Kudonsada visit at Tokasin, the Sana, Barap, Togas, on the Visu, Yamyori, Sirum Kudonsada vicinity. Nare and medical thing like Swamp full of hunting, the people announcing Axel, Matang, the young Pugna, the young Tuna, Sexina, sending with the pump, they have to be Relief Camp Asidagi, Bishnupur District Hospital Tamna, Lakpada, Changadaba, Garigi Bara Leitabakayasu, Anaba, Laying Tokning Labasu, Layeng Bangam the Hudong Shadabakaya Mayok Haidi, Maramasina, Community Health Center, Natragana, District Hospital Nachimapam Singda, Ana Layengba, Chat Nabagi, Taurang Tobuda, Mary Nabashina, Miying Changbagalona, Hospital Sing Asida, Relief came to Leiba Mee-Oi Shingna, Ana Layengba, Lakpada, Kudong Shabak Karapihan Bagi, Apamba Pundok Naraki. Nare pagi maram se, habdi sada ay khunu jab laga anda relief camp sada mi se paktak nana mi kumanga ma kuncha ma na ba khunu jeba. Si gi nare pagi maram se kari oi kane na khambi ne na. Loga khoi ge relief camp sada medical ge gumba medical checkup ka ti chang la na dum lak pra ka ma ta. Kem le pasal thok ke sen thok subon mamung khumna te dana cha ba gi ri thapi re saka na ko ana sum ma na bu ko ro ba saka na gi mateng ra bi bi ra gi ki ngai oi ne saka ra mateng pa ni koi anaba akoi lai jing je mai mai ge anaba ya na ba dai thaba khana kanu na ba charu tharang na ba si jing je yeng ba ne na lak ja ban bu kem da le be investment na yeng ba sa pa Hospital atau boy kira macam kira sesi kira asida kita kudong caw tapi hening. Aina balai apa gua na suru sarana masaru sari yumyo ko matamda awa ba kaw. Adugo irang asina maram boituna lanjil laktuna awana kaya khang liba koji koyol kai tel moyang khai da lei liba lekte masida loklai paktak nana nar kogi Miyam da awab kaya kini awab jengai iba asida sarkana bagi lengang asina miyang sangi basgi mathakta hena miyang sangbiu haibaduni yang biya bagi inmate singna thamang piba wa SKTV kita dana widrom mayang lampai